Mu rugendo rwe rwamaze kumugeza hano ku kibuga cy'indege cya Goma, umuyobozi w'ubutumwa bwa MONUSCO nk'uko bigaragara, kimwe mu byifuzo yamaze kugenda atanga, yavuze yuko yifuza ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa kikongera gukora nk'ibisanzwe, nyuma y'uko rero ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'abategetsi hirya no hino mu isi bagerageje gusaba ndetse no kumvikanisha umutwe wa 23 ko wafungura iki kibuga cy'indege cya Goma, ariko ukanga ukabasembera. Umutwe wa 23 rero wafashe iki kibuga cy'indege cya Goma cyane cyane mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2025 nk'uko amakuru tugera bivuga, ndetse iki gihe cyahise kinafungwa. Uyu munsi akaba aribwo rero n'ubundi hongeye kugaragara indege by'umwihariko yaritwaye umuyobozi nyine nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Ndagaruka ariko kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda igaragara muri Kivu y'Amajyepfo. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bakavuga yuko uruhande rukomeje kugenda by'umwihariko rwatakwa cyane ari uruhande rw'umutwe wa 23. Hari amakuru akomeje kuvuga yuko kandi hakomeje kuba ibitero karundura, ibitero biremereye cyane, ibitero bikomeje kugenda bituma abenshi mu bakomeje kugenda bakurikirana hafi ibera ku butaka bwa Kongo bemeza neza yuko izi ntambara by'umwihariko zikomeje kugenda zihindura ibintu ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndagaruka kandi by'umwihariko ku mirwano ikomeje kugenda ivugwa nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, ndetse abaturage barenga 14 barashimuswe n'abazarendo. Umutekano ukaba ukomeje kugenda uzamba nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo uwa mbere mazajya badukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Umuyobozi w'agateganyo ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo buzwi nka MONUSCO, Madame Viviane Van de Prehe yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kirenga umwaka, ahageza icyifuzo cyo gukorera ikibuga cy'indege cyaho cyafungurwa nk'uko bigaragara. Kajugujugu yagejeje Viviane kuri iki kibuga cy'indege rero mu gitondo cyo kuri wa 12 Gashyantare 2026. N'ubwa mbere iki kibuga gikoreshejwe kuva ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribazwa n'umutwe wa 23 ryafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025. Impamvu nyamukuru rero yajyanye Madame Viviane Igoma no kuganirira n'abafatanyabikorwa barimwo abo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari ku myiteguro yo gutangira rero kugenzura ibahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Hari amakuru akomeje kugenda navugwa yuko kandi MONUSCO igomba kubanza ikanohereza indege hano muri uyu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko rero mu nama iherutse kuba by'umwihariko amwe no mu masezerano yasinyiwe muri Qatar, by'umwihariko basabye MONUSCO kohereza abasirikare cyane cyane hano muri uyu mujyi wa Uvira, umujyi usanzwe hano imbibi n'igihugu cy'u Burundi uherutse kuvamwo n'abasirikare ba 23 uko waramaze kugenda winjirwamo n'uruhande rwa leta ya Kongo. Akanama karoni kajejwe by'umutekano by'umwihariko hakahaye MONUSCO inshingano yo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Ibyo bikazakorwa ku bufatanye n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka nk'uko bigaragara. Yagize ati, ndagira ngo rero mbibutse ko mu gihe gishize kirenga umwaka kwa 26 Mutarama 2025 nari mu ndege ya nyuma rero by'umwihariko yaherukaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi nari muri kajugujugu rero ya mbere iguye by'umwihariko hano. Nizeye ko rero ibingiye biraba intangiriro yo gufungura mu byiciro rero iki kibuga cy'indege kubwiye neza y'abaturage nk'uko bigaragara. Kuva rero by'umwihariko ku itariki 10 Gashyantare 2026, umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre yatangaje ko MONUSCO izajya yifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu bikorwa byo kugenzura agahenge nk'uko bigaragara. Uyu muyobozi yarasobanuye ko kandi mbere yuko muri Uvira rero hatangira kujya rero abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa drone rero z'ubutasi zituruka by'umwihariko kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo rero zigenzure uko umutekano waho uhagaze nk'uko bigaragara. Abaturage benshi barasa naho bongeye kwishimira kubona indege yongera kugwa muri bino bice nk'uko abakora akomeje kugenda tugera bivuga, ku buryo rero benshi bashobora kuza by'umwihariko kwizega niba koko iki kibuga cy'indege gishobora kuba cyafungurwa. Iki kibuga cy'indege by'umwihariko kandi ni kimwe mu bibuga by'indege byakoreshwaga n'igisirikare cya leta ya Kongo
ariko ubu kikaba kigenzurwa n'uruhande rwa M23. Mu nama yigeze kubera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, Perezida Emmanuel Macron yumvikanye asaba yuko ikibuga cy'indege cya Goma gikwiriye gufungurwa kugira ngo ibikorwa bya gisirikare bibashe kuba byabandanya cyangwa se bibashe kuba byakorwa. Gusa kugeza amagingo aya ngaya umutwe wa M23 wabiteye utwatsi uvuga yuko ibyo ngibyo bitari bikwiriye kuvugirwa i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, ahubwo bikwiriye kuba byavugirwa by'umwihariko ahasanzwe haganirirwa n'impande zombi. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye byemezwa ko cyaba cyugarijwe n'ibibazo by'itumanaho bituma rero akenshi indege zijya kukigwaho, by'umwihariko zihindura ibyerekezo, ibituma benshi rero bashidikanya ku mutekano w'iki kibuga. Ni ibibazo kandi byemezwa ko byanagize ingaruka no ku ngendo z'abakuru b'ibihugu barimo na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kugira ngo ingendo z'indege zigende neza rero bisaba ko habaho itumanaho by'umwihariko rihuza abapilote ndetse n'abari ku bibuga, by'umwihariko baba rero bayobora babifashijwemo n'uburyo rero bw'ikoranabuhanga burimo radari ndetse na GPS butuma bamenya neza ikirere barimwo ndetse n'intera ibura kugira ngo rero babashe kuba bahagera. Abayobozi by'umwihariko bo kuri iki kibuga cy'indege bavuga ko by'umwihariko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwatangiye gukora by'umwihariko nabi, nyuma yaho rero by'umwihariko hakuweho ibikoresho by'itumanaho byashyizweho by'umwihariko n'Ababirigi bigasimbuzwa ibyakorewe by'umwihariko mu gihugu cy'Uburusiya. Tariki ya 1 Gashyantare 2026 indege ya Rwandair yasubiye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, ubwo rero yaburaga ibirometero 6 ngo ibashe kuba yagera ku kibuga cya Bujumbura, abitewe n'uko rero itumanaho hagati y'umupilote wayo ndetse n'abakozi bari ku butaka by'umwihariko ritagendaga neza. Uwo munsi kandi indege ya Francophonie 900 yari itwaye perezida w'inama ya minisitiri ya Togo nk'uko bigaragara n'abayobozi bari bamuherekeje, nayo by'umwihariko yahinduye icyerekezo ubwo rero yagiraga ikibazo cya GPS ijya kugwa i Kampala mu gihugu cya Uganda. Iki kibazo nk'uko bigaragara kandi cyageze no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 7 Gashyantare ubwo rero indege ye by'umwihariko yavaga Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yasubiraga i Bujumbura by'umwihariko kuko rero n'ubundi nabwo itumanaho ryari rimeze nabi. Sosiyete z'indege zahuye n'iki kibazo kandi zamaganye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura zibusaba ibisobanuro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Komereze i Kinshasa, itorero Anglikani ryibukije Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko atagomba guheza ihuriro rya M23 mu biganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, kuko rero ibyo byatuma amakimbirane akomeza. Tariki ya 31 Mutarama 2026 Tshisekedi yabwiye abahagarara ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko niharamuka habayeho ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, leta by'umwihariko ariyo by'umwihariko izabiyobora, kandi ko rero atazemera ko rero abakoreye ibyaha abanyekongo bashobora kuba babyitabira. Abasesenguzi benshi bati aha yacaga amarenga yuko rwose atazemerera umutwe wa 23 by'umwihariko kuba wakwinjira muri ibi biganiro. Ubutumwa bwa Tshisekedi kuri iyo ngingo birasa naho bwumvikanishaga yuko M23 ihejwe mu biganiro by'abanyekongo, kuko rero leta ya RDC imaze imyaka myinshi cyane mu bukangurambaga bugaragaza ko iri huriro ryishe abaturage benshi rinakora n'ibindi byaha bikomeye cyane bunyuranyije na gahunda rero y'igihango cy'abanyekongo n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari imaze igihe itegurwa na Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani, kuko rero aya matorero yo agaragaza ko kugira ngo amahoro arambye aboneke by'umwihariko nta munyekongo ukwiriye guhezwa muri ibi biganiro. Umunyamabanga mukuru w'itorero Anglikani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Revera Eric Nsenga yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bidaheza imitwe itwaje intwaro, kuko rero ari byo byatuma intambara zahagarara, abenegihugu bakiyunga igihugu kikongera kwiyubaka. Yagize ati ukudaheza dusaba si igihembo cy'abanyabyaha, ahubwo ni uburyo rero bwo guhagarika intambara zisubira. Amateka rero agaragaza ko ibiganiro bikurikirwa n'ingamba by'umwihariko zihamye byatanga igisubizo kirambye, kuko rero byagenze isani
Sun City muri 2002 ndetse na 2003. Revera Eric Nsenga yanagaragaje ko kandi aya matorero yombi ashyigikiye ko M23 yitabira ibiganiro bihuza abanyekongo, maze anasobanura ko ariyo mpamvu intumwa zayo zagiriye uruzinduko igoma mu ntangiriro za 2025 zikaganira n'abayobozi b'ihuriro rya M23. Ati nk'uko rero gahunda by'umwihariko y'igihango cy'abenegihugu twatangije hamwe na Sensho ibivuga kudaheza bigomba kureba abari mu makimbirane bose barimwo n'abafashe intwaro. Iyi niyo rero mpamvu twagiye nigoma mu ntangiriro guheza rero aba bantu byatuma ikibazo gikomeza. Ati ntiyasinywa rero amasezerano afatika. Perezida wa Angola kandi João Lourenço ndetse n'abandi bahuza b'abanyafrika bakomeje gushishikariza ubutegetsi bwa Tshisekedi gushyigikira ibiganiro bidaheza, ariko ntawamenya niba nimba bashobora kuzava ku izima. Komereze kandi kuri Perezida João Lourenço wa Angola, nk'uko bigaragara aherutse gusaba abanyekongo, nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ndetse nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho anabivuga, bakaba by'umwihariko bakaba bakomeje kugenda basabwa cyane cyane guhagarika imirwano nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Mu gihe uyu mugabo yongeye kugirwa muhuza rero w'ibibazo bikomeje kugenda bihindura isura ku butaka bwa Kongo, Perezida João Lourenço yongeye kumvikana rwose asaba yuko intambara ikwiriye kuba yahagarara mu buryo bwihuse nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Repubulika ya Angola rero yasabye ko ihagarikwa ry'imirwano hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ryatangira gukurikizwa ku gicamunsi by'umwihariko cyo ku itariki ya 18 Gashyantare nk'uko Perezida wa Angola yabitangaje. Iki cyifuzo kandi gikurikira inama yabereye kuwa mbere i Rwanda hagati ya Perezida wa Angola João Lourenço ndetse na Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bategetsi by'umwihariko barimwo n'abahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hamwe n'uwahoze by'umwihariko ari Perezida wa Nigeria Obasanjo uhagarariye abahoze ari abakuru b'ibihugu rero bagenwe na nk'abashinzwe gukurikirana inzira y'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uko rero itangazo rya Perezida wa Angola ribivuga, itariki yatanzwe igomba rero kubanza kwemezwa ku mugaragaro ko yemewe n'impande zisabwa guhagarika iyi mirwano. Angola kandi yasobanuye kandi ko gutangaza itangira ry'icyiciro cyo kwitegura ibiganiro hagati y'abanyekongo hasabwe by'umwihariko ko byazabera Rwanda bigakorwa nyuma nk'uko bigaragara. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse bakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Tugere kurebera hamwe amakuru agezweho akomeje kugenda avugwa mu masaha ari imbere. Komeje kwifuriza kugira umugoroba mwiza, komeje kwifuriza kugira impagarike ndetse n'ubugingo mwese komeje kwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane.